Hvaljen Isus, ako može jedno pitanje, šta mislite o Ilijadi, Homeru i Troji? I sad onda posle, da li je moguće da je Homer i prorok Jeremija jedno te isto? Šta mislite gde je bila Troja i da li je moguće kako neki govore da je Troja na području Hercegovine, tačnije Ljubuškog polja, Vrgorča i Ploča? Dragi prijatelju, Ilijada i Odiseja su plagijati koje su radili Grci, to se pripisuje Homeru. Postoji knjiga koju smo objavili, ima u mojoj prvoj epizodi serijala Istorija Bogumila, Ilijada i Biblija i Odiseja i Biblija, gde možeš da vidiš ko je bio, ko su bili glavne ličnosti u Ilijadi i Odiseji. Vidjet ćeš da su to plagijati Svetog pisma. Taj Odisej je u stvari opis, samo malo izmenjen opis pravca Avrama, oca izabranog naroda. Što se tiče Troje, to su isto grčke izmišljotine. Šta su plagirali? Ja smatram da Troja nije postojala, možda je postojala pod nekim drugim imenom i da je to bila neka druga bitka, tako da grčka mitologija uopšte nije vredna da se istražuje, da se proučava, jedino da iz nje vidiš kako su falsifikovali biblijsku istoriju. Jer Grci kada su okupirali ilijske teritorije, oni su promovisali svoju falsifikovanu istoriju i svoju mitologiju i svoja paganska verovanja, tako da ja bi ti preporučio da Homera i njegova, pitanje da li on uopšte to pisao Ilijadu i Odiseja, da to ne čitaš. A ako te baš zanima, možeš da uporediš sa Svetim pismom i da vidiš preko ove knjige koje sam preporučio. Imaš je besplatno u opisu prvog predavanja Dolazak Iliran na Balkan, pa možeš da pogledaš tu knjigu. Imaš tu knjigu i na sajtu ardeni.rs i na sajtu nauka i religija.com.